Kujweditse from the start wa ksa o batla mo jareteng o batla eng problem ya hao ke eng ngikhathele ile treatment yakho la endlini ska tlo nhlanyetsa sa akamaru thokozani isandla sipha mo ditsubela nteng ska tlo ntena wena ntswele nginenkinga nje nomntana kithi bese singikhule ngaphansi kwaye sisilungise namanendlu salungisa nama-room inkinga yacala usisi ufaka i-10,000 sakhulumisana ukuthi akulungile akube nini ukuthi imali siningazi ukuthi mabashiya abazali kube nemali ukuthi iyangena yabo nako kusinti sikatholela yabo labo bhoti labo yabona into ezinjalo so ngina maybe at least like 4 months ngaholi imali since completion yama-room. Molweni mandizibulisela lapho kunonke emakhaya lami igama ningu LAVAWS pronounce lovers ingomkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulight umshanami. Well guys kwensuku nje ngimoshakele nani yabona sisebenza emvuleni into engayi-understand ngoba kuhleli kunetha kwensuku yabona and kulama episode ngoba sisebenzela abantu guys as I always say ukuthi sesayinikelele ukuthi whether kuyanetha whether kuyashisa whether kuyabanda we make sure ukuthi thina siyaphuma sonceda kule nkinga enibhekane nazo. Namhlanje sibhalele ngobhuti omdala ke la ubhuti omdala uthi nenxaka nayo ocela nje ukuthi Jozi Bioscope ingenelele incedise ngoba nako kumoshakala bhuti omdala ngiyaxolisa manje uthi ngikumise emvuleni kanje uyabona futhi ngoba nawe uya understand ukuthi ngoba usibonile na enkundleni zethu xhumana khona abantu abasibekeleleyo like engithanda ukuthi be understand ngoba bengikutshela masomalana yabo ukuthi why sisimalana bengisacela nje ukuthi ubhuti uzintroduce ukuthi igama ubani kwaye wayesibhalele namhlanje la ku Jozi Bioscope. Ngiyabonga wena bhuti wami igama lami uThokozane nginenkinga nje nomntana kithi bese singikhule ngaphansi kwaye so abazali besaphila ne kusesemnandi yonke into ikhona bababili baphila manje sithi bashiya ne ngoba cala kuba nenkinga so inkinga yami kakhulu ngifuna ngisizo ngayo imali ukuthi usisi wami usinthi yonkolota yona kahle imali akangikoloti besenzela abazali so lungile nako-ke abazali bayashiya sisiyamngcwaba umama simngcwaba nobaba sisilungise namanendlu salungisa nama-room inkinga yacala usisi ufaka i-10,000 sakhulumisana ukuthi akulungile akube nini ukuthi imali siningazi ukuthi mabashiya abazali kube nemali ukuthi iyangena yabo nako kusinti sikatholela yabo labo bhoti labo yabona into ezinjalo so ngafaka i-20 ngafaka i-20 usisi wafaka i-10 so sasisicela sakha ama-room and sasisicela ngale ndlela ukuthi wazini usanothando yabona into njalo nakulungile manje ngina maybe at least like 4 months ngaholi imali since completion yama-room ama-room sephelile njengamanje sephelile na program uniqala ukwakha after abazali sebeshonile sebeshonile sisibona ukuthi wazini le mali esele ngayo yabo nale mali maybe esele ne-insurance for ingane nathi futhi yabo and kakhulu lapha kusukwami akusukithi ngikhulula phansi kwabazali bakhe wena no Cynthia hayi ukuthi nizalwa umama oyi-1 nobaba oyi-1 yebo ube ukhuliswa yibona ngikhuliswa yibo so kusana umama kusana ubaba uthanda ubusase so wena okay wena bhuti ngizama uku-understand ukuthi mhlambe ubhuti yena imali bekayithathaphi so bebekufakile under insurance na into efana naleyo ukuthi i-benefits ukuthi babengasekho emhlabeni na uzokwazi ukubenefit mina ngumuntu ukuthi ngisebenza but na insurance isizile ubhuti uyasebenza ngiyasebenza mina ngumuntu ukuthi ngiyastesine tuck shop yami lapha yabo so ngibamba ekhoneni so noma ngathi maybe ngiphethe i-mini tuck shop so ngiyaphanda yabona so ukwazile ukuthi uraise imali engange 20,000 so nale efikile at least ichasile yabo so inkinga nje wona Brooket manje ngangisiza ngosisi wami uSinti yabo angazi ukuthi nalamagama aphuma kanjani ukuthi kube ngimbize nangosisi yabo sengusisi wakho wena as much as ebheda wena bhuti omdala so uyasho ukuthi nakha ama-room ngesivumelwano sokuthi lama-room azonibenefita nonke throughout yebo so kanjalo bukusanothanda bukusanethemba akunanto engathi i-contractual yabo isephepheni yabo wakubhalwanga next it was a matter of ukuthi sivumelene ukuthi umntana sekhaya yebo so nanso inkinga manje i-stand samanje sisikuthi kuyaphansi angisakwazi ukuthwala income esengijwayele and bese ngisiza nala bengivala khona ikhala sami khona ukuthi at least wasini umuntu angadashukela kunomuntu manje sekadashule ngiphi indlela yoBrooket wasini
Oh no ngangisiza man sikhulume nayo Sindi. So wena phuthu omdala ngiyaxolisa manje ukuthi ngibuza imibuzo kanje. It's just that nami ngizama ukunderstand. Bekumele ubenefit emalini wena in each and every month from kulama room. ngoba ama room ayi L shape so singathi 3 room yabo so at least each room ibhatala 1002 so igarage yona ukhona umuntu ohlala uthe sithi siyamncangisa kodwa besimele ukuthi le kulo 1.2 times 2 ne athethe 1.2 ngisethe 1.2 ngoba kusanomndeni angithi yebo ngeke nathi senze angizele ubuhlungu angiwenza ngiyenze nakomunye umuntu kodwa kunzima ngivuke ekseni ngithi eish nangisisi so ngicela mbhalini njengobhalansha naye wena futhi mhlambe angithi ngiyacabanga ukuthi kusekhona amanye amalungu efamily asaphila mawukhulunizama ukukhulumisana nomndeni uthini noCynthia ngayo yonke le ndaba sokhathele ngempilo zethu sokhathele wazi noma ukuthi kunjani angisakwazi ukuthi ngisho nasenkantolo angisana kulungelo ngoba into akunanto ebhaliwe yebo so yikho ngingabhalela ekhaya ukuthi man ngicela ningisize ntuwazini angisazi ukuthi maybe nalobusisi lobuthi nobubhudu ngaba khona na kodwa ngale hope ngisanayo ngilokushini phakathi singiyacela nje wazini iningikhulumele no sister no ayona ngiyayiva Mr Jones ngoba kunetha wena phuthu omdala uyabona kuzomela siphuthumele ngakhona kodwa uyayiva situation kaphuthu ukuthi ugaxele kanjani ngoba manje ngiyizwa man yazi kubhlungu lovers ukuthi siplane into nawo sithi mfana yazi masingenza so singaba right empilweni bese wena soyajika so nje into kabhuti injalo kodwa ke phela ngoba akusiko kubo ngiyajobasho ukuthi ukhuliswe bazali but bona akusibo kubo so angazi amandla endoda waphela mfowethu ya khona sisho ukuthi ungabomthemba omunye umuntu yebo kona phela bomthemba obe cousin but njengoba sekunje ufuna kahle ufuna le mali lo 20,000 ayisingicela back time asingicela back time lami ayijuba ngisho ugazi lami ayawasukumoshakela so manje la uhlala khona kukini uchashile la ngihlala khona ngichashile noma stand ayisakhathele manje nale lama excuses ongwenza and inkinga kakhulu umdala nakimi kuwabona na khotma lami njengoba ngitshela gazi lami ukhulu fana manje senza njani uzoba nayo le mali 20,000 or kuyofuna senze ivumelwano kwamele kube neyivumelano noma lo because enye into esengicabanga ukuthi angithi abazali bamshiye ekhona efamilini and it's rather ethatha iroom eyi1 than ukuthi ehambe yobhadala irent kwenye indawo eyazi ukuthi kunamandla wakhe khona uyabona and kwaye ukukhulele kulo mndeni naye manje bazohlala kanjani ekhaya lodwa bangazwani banda angazi but angazi but sobona ithi sicale CV energy yakhe yena ukuthi masikhuluma naye sithembisa ini uyayibona into efana nale so angazi manje sinama option now 2 isibuya kwemali o amboleke irumeliwa amboleke irumeliwa kuze ezokhatha yama cost yokurenta kwenye indawo yabo ngiyakubamba mali no asibe busy ngayo malote ngoba kuyanethe yabona ngicela ukuthi singene ematweni because kuyanetha ne crew ukuthi ngizohamba naye nabanye okay no stress all right lexina ithi ngizonithola lana wemadoda okay guys ngoba niyabona nani kuyanetha and siyaphuthuma njengamanje so into soyenza sizoya lena siyozama ukukhulumisana naye bathi usisibani usisinta siyovuka ukuthi inkinga yakhe kuphi ngoba manje umfowabo eseke yasokola lana yedwa azokumele ebhadala irent isiphaza sesakwazi ukurana impilo yakhe nje siyihlangahlangene so sokwenza konke kusemandleni ukuthi sibahlanganise bebe ngumndeni ngiyacela ke wena mbukele hlale la uhleli khona ungayindawo see you guys just now yo ukale kithi sokunzima nokufaka ioil la kanti le mali yama rent ni yazo Cynthia kodwa Ngicela singene ngapha ngoba sekawuvalile lo mnyango lo. Lo mnyango usakavalile uvalele. Oh usasebenza lo. Awusebenzi manje. Oh. And ubuvule ngaphana ngapha. So nangama room la ekhaya. Okay. Yila ama room okukhuluma ngakho. Wathi sokwabili. Oh, 1. Ngithanda ukuthi hayi ngwakhe ngi1. So ke swabili nje. 2. Abazali bashila kusekuni. Ho. 3. Wait, angazi ni calculator nami guys ngibona 1 2 3 la and then khona 4 5 ola beka khona abazali bese so nina nifakele le 3 safaka le 3 le I just check khona nje umuntu wani nje uhlala lapha wase then gogo
Cynthia. Bathi wow Cynthia. Cynthia. Qoqo. Tata umdala. Ngase kunomuntu la. No knock. Sanibona. Ninjani sisi? Siyaphila. Siyaxolisa manje mawubona sesikuhlasela kanje sihamba namakhamera. Singabantu beJozi Bioscope umuntu omdala. Siuhlelo nje lunceda abantu emphakathini yabo. Umuntu mayenenkinga uyesibhalele la eshowini yethu. So sibhalele ngumfowethu la uyamazi ngithi. Thokozani Kemzim. Oh yamazi Thokozani. Yebo manje umuntu omdala sengihlonipha nje umnyango wakho umuntu omdala ukuthi singami kanjena yabo angazi if usisa kaMind sime nje la esayidini sixoxe kancane. No problem. Mara ke batla tlo nketsisa drama ke matle mo. A ke matle mo. Okay. A se ha bona mo. A ke matle. Akusiyabona. Hayi a se ha bona. Yebo. Ya huletse mo ke heso mo. Wena o batla eng mo? Ku joditse from the start wa sa o batla mo jareteng o batla eng? Problem ya hao ke eng? Ukwenzeni Ke se ka tlo usufika ngokushaya phela kuthini? Thokozani isandla asishaya ha mo ditsubelang teng o sa tlo ntena wena. Oh namhlanje singibheka ngamadrags. Singibheka ngamadrags manje. Ntswele ka charity wena mhlambe piwe kona le happy yakho le happy yakho le happy le yakho le mama aselanga Thokozani ungazophakamisela umuntu wesifazane baba ungazophakamisela umuntu wesifazane ukuthi nje wazisho. Ngiyacela mfethu awuyenzi lelo phutha nje angithi ubhalele thini ukuthi sizokunceda kule situation yakho mangabe sofuna ukuyithathela umthetho uzibambele ngokwakho ngcono ungasibizi thina because manje songazoba ngathi thina sipromote iGBV yabo ukuthi yeba siyifuni lento le kwamele uyeke nje lefanele satho nhlanyetsa wena. Okay mama yazi inkingi kuphi leswa isilana besibhalele uyena uThokozani ngoba wethu unenkinga lana umuntu omdala ngicela sikhulume nosisi ngendlela egrand ukuthi yini inkinga yakho why isibhalele kulungile kazama ngicela umtshele ukuthi why isibhalele mina sisi umdala ngokusihlonipha njengoba sikukhona abantu ukuthi iBioscope kumele ukuthi ngibhalele ngikhathele ile treatment yakho la endlini Satho nhlanyetsa. sa akamaru Satho nhlanyetsa una chelto mamela awuna chelto toyitholang. masasa kamaru bona yona kazi lami Ke nna ke sebedisa chelto o tlo patwa ke mang ona je o tlo patwa ke mang ke o tlo patwa ke mang tshoko o tsuba di drugs sona o tlo patwa ke mang because itla be shabane le nna ona je ngithi ke 20,000 euro bona awuna chelto toyitholang. Okay sisumdala mara uyamkolota ngithi a ke na taba le cheltong o tlo ha shwa mo ke ka mene tlo molata di terate nna ke tlo khona mo pata wa nhlanyetsa awuna okay chelto. so inkingi kuphi wena siswami angithi beninayenza ngesivumelano lento ukuthi nifake hantle naye wafaka mo i20,000 charteng Yeah. ya ke So- matu mo so charteng why lwantsha ke rena okay angithi isivumelano akina chelte eo Hawu, sis, akina yona mama. ke re akina yona chelte eo sisinte okay sisinte Akina angithi wena yona. uhlala lana uright uyena mfowethu akanandawo yokuhlala lawo noma stand bona uyamkhathala go dula kae and manje ha shwile ke tla mo pata ukhuphi 20,000 yakhe phela Akina sisi ukuthi taba, nawe une ke tla mo ownership pata yona itla mo pata yona 20,000 kanjani into engiyitshela Itla mo ukuthi pata. udade so nale gama leli kumbiza udade lesile ngicasula angazi ukuthi ene kahle ngakutshela ngalo Chris Brown lo wakho batho bane ba uhlokomela habayo usefini nambo Oh, wena ha Okay, usana nne bantu Brown abadala manje. ningazolwa because manje yazi inkingi kuphi seniyalwa nina nodwa Watella And indaba, manje watella. angisibe ninesivumelano kwasekuqaleni ukuthi nizokwakha ama-room nama-room nizokwazi ukurentisa abantu nizokwazi ukusurvive nobabili and okay sisomdala manje yena awusamnikeza imali akanandawo yokuhlala nokuhlala uyayibona ukuthi irongo kanjani shelter hayi abuthi aneva mali yami aneva cent to cent uyithole angithi akusasiza ngisahlala aneva uyithole ukuthi nje akekho umkhulu ohlala kule room le bekuthi bekuthi bekuzoyikhuluma manje uChris Brown ke Ubani uChris Brown? uChris Brown huye le ndoda bebhiyosa naye mase kuma abazali bashiye ibata wena ubani loyo umuntu obewuzwana naye nekulwana lena hayi no angijudge lokho cause uthando angithi wena othandayo uthanda la uthande khona mina the reason why silana namhlanje ona sisomdala sifuna ukwazi ukuthi indaba yalana ngithi naba nesivumelano nobhuti ukuthi uzothola imali thizeni naye uzoba ne ownership yenye room nizokwazi ukuthi ni survive niphile nonke nobabili manje senze kanjani
kanjani thina njengamanje ngoba ubhuti sekaze nesikhalo la kuthina Lithinyelitse nako fela kamshimane o. Lithinyelitse nako. Okay, imay ngaba something ngaloyo ndlela elifeini yakho sise and wena lama room azokusurvivisa for the rest of your life. How about wena sisomdala at least umnikeze le 20,000 yakhe ephume ezoyibona ke ukuthi impilo izoyenza kanjani. Angiseka mdala 20,000 nakutholang. Awuna. Ufeka njalo. Hayi, awuna 20,000 akutholang. Uthi ba 100 nje. Okay, why ungafuni ukumnikeza 20,000? Ngoba lesiganye engimo. Okay, umuntu omdala wait ngathi manje sothinta imizwa yethu ngoba siku understand. Thina cause ikabili lento mamela. Ngeke ngibone lokho. Batho bana bawuhlokomeza habayo. Bawusile ke. Okay, sisomdala. No, kanalini na wena. Every time wakanalini. Uyabona nawe iwedi kanje. Malam ngayicela kudala. So manje ulelata nsathubile so. Nami ngibona sinenkinga phakathi ngokwakhe. Owakekho kanje ngokumazi. Wathuba. Owakekho kanje. Uqangwaka vela no sizomtholela uncedo. Manje senjoba wena ubona ukubhema nanani kuye uyayazi imali yakhe noma uyazi. Hayi kitsibi. Okay, asenze kanje. Angithi wena unenkinga wait unenkinga ngithi ukuthi uyabhema and stuff. Yebo, sicela ukwenza kanje wena sisomdala. Thina singakwazi ukuthi simncede ephume kule situation. Uyayibona and then xa sephumile kule situation kumele buye back kaloku uzomnikeza either akahutla lelo natsho koba alilatile ha likhutla lena abasatswa rehab ali right ke tla mo fa shelter ya high usho isiqiniseko salo never ke mo faithfulness because akina yona faithfulness. Okay, mara I know isikhathi thina somgcina ngasona ku rehab siyacabanga ukuthi ngoba kunama room angenisa imali la ekhaya azobe seyiraise ina dikoloto tsaka lena kenze dikoloto. Okay, naye unempilo unobomi hayi asebenzi kanjalo ubomi sisa ngithi ubomi it doesn't revolve around you all the time. Naba abanye abantu banenkinga and kwaye ke sikhuluma ngemali yakhe la sikhuluma ngemali yakho mhlawumbe imali omboleke yona sithetha ngemali yakhe and benesivumelano before ibe kule situation okuyona njengamanje ngithi yebo so thina nje sifunayo ukuthi sibe ne guarantee yokuthi imali yakhe engango 20,000 sizoyifumana kanjani. Likhutla lena hatswa rehab litla mo fa 20,000 ya high. Okay, kodwa nalapho sisomdala how about ukuthi ngoba ngibona lama room amaningi wena sisomdala uyabo bengicabanga ukuthi maseka right ebomini because man calculator 1 2 3 kuna 4 this side kuna 2 la ama room awu6 and then kuna RTP already la wena ohlala khona uyabona ingane zakho and wonke lama room abhadala ngithi kunabantu ababhadala each and every month and awu6 so bengicabanga wona mntana sekhaya ukuthi ngoba ukhulelelana lo muntu and ifamily ubaba wakho noma wakho bayamaza ngithi ukuthi beniphila nonke so bengicabanga mina ukuthi kuzoba ngcono wena sisomdala ne masingadila naye ebe right ebomini ebe clean naye at least umnikeza nabo ungamnikeza amaningi awu2 eyakhe ozohlala kuyona nalena ezokwazi ukuthi imngenisele imali naye ezokwazi ukusurvive empilweni. Angithi siyomklina manje ukuthi naye bene start good thing ukuthi beka nesiphaza abeka sirana ngale and lesa siphaza ngicabanga ukuthi somsiza naso ukuthi ebekwazi ukuthi eyisebenze yena ngokwakhe empilweni yabo. Okay. Iklamo into engisolayo ukuthi njoba zabhema maybe ukubanga lo stress sokuthi awusami stress simthwere hane batswadi ba hlokafala since simqala mo aneya ntsatla ntsangwaka very sharp and yazi nobangela futhi mhlawumbe umoya intoni because bekacinga ukuthi ngoba akazalwa ngawo bantu kodwa bebemthathe umama khona notata yakho bamthathe bamenza umntana wabo so istress sokuthi okay abasekho abantu benibabiza umama notata ebomini bami so ndizokwenza kanjani ngoku yabo so mhlawumbe ilento mnobangela ukuthi that's why seke kanje kodwa masingaba nesivumelano leso wena siswami ukuthi uyasguarantee ukuthi xa sibuye umsota naye stile naye lifeini ebe right uzobuya wena siswami at least umnikeze room L1 la uzohlala khona and then elinye room uzokwazi ukuthi eyisurvive sifake nje umuntu ozoqasha khona. Okay, ngidawuna problem ngidla move. Usho ngalokho kisho ukuthi kumele sibuye naye ke sizoba nesiqiniseko ngoba vele u20,000 futhi ngenze ngicatshaniso imali seningaka nikhulelana chelete uyayibona mara kupa lintho ya o gatla tse di chomi mo jarteng ke yona ke sa batleng no angithi manje beka se yilento beka yiyo. Okay, ke a lebo uyasivumela kuloko ngithi ke a lebo. Okay, so unganikeza Okay, I know ithi ngime sibe sihamba nobhuti umuntu asahambe siye kukulesi sisi
angithi asiselanga ngokulo injalo okay wena ibhuti omdala ngiyacela ukuthi sibe nesivumelano namfethu because uyafana negazi la kumina sokufana nomfowethu uyabo ngoba thina sisebenzele umphakathi uyayithola wena ibhuti omdala bengicela ukuthi sikutholele uncedo kule nkinga yakho nayo if uyasivumela thina njengamanje from today onwards sikwazi ukuthi sikutholele uncedo wena mfethu ngokweqiniso usizo ngiyawucela bhuti uyayithola ya akusaseyile impilo abasabe bebezali bethu befuna ya ingasijabulisa kabi ukuthi izimizwane ngibhale like ukuthi nje ningezinisiza kakhulu especially ngale nkinga enginayo nje kwabo uyayibona no akunankinga wena bhuti omdala asambeni angithi manje sifuna ukuthi sikutholele usizo nawe uzoba right elifeini uzokwazi ukuthi uyikhuphule ube clean ukuthi mase ubuya la ekhaya uzokwazi ukuthi imali uyenza kanjani nebusiness uyirana kanjani because ungagcina bekashisto yes sengathethe so ubhuti yevuma ukuthi kwakhe siyokoloka impahlanyana sohamba nazo hayi ukuthi yena uyalidinga naye lo sizo because akasakwazi ukuqhubeka kanje because usisi wakhe la uthi naye akana problem ucoca sakhe isikhwama la so uthi akamind ukuthi sambe naso singarasha okay ngibuye no akuna stress no asambeni ngifuna ukuvala nami nje isho la ngaphandle wena mfethu because manje ilife wena mfethu yabo kwamele siyilungiselele and nawe ngathanda kwena mfethu ukuthi at least uthole uncedo uzokwazi ukuthi naba sokuthiwa une access yokuthi uthole lama room amabini wazi ukuthi lawo masendana angenayo wena mfethu wa manager kanjani kwayeke nesiphaza sakho because ngicabanga ukuthi mawuyile simo kusona njengamanje ungakwazi ukuthi umanage ibusiness yayibona kakuhle lapho kwazi ngajabula kakhulu ngoba wasinesikhathi singakhulumisana noSinhle uyayibona so noma sikhulumisana kanje akusase ukuthi siyalwa sekuyilothando lo sinayo yabo no I know ngiyakuthola wena bhuti omdala ngiyacela Flexini ngicela ungifake lapho my brother Karen sikwazi ukuthi simncede mina ngiyaxaka kanti bafethu mina ukuthi angisunderstand lezi zinto zama drugs because my brother masimthatha ngala kuthela ukuthi khona into off khona ngathi into engekho right ngaye the time sim pick up at that side yabo but manje ngoba usisi wakhe uyena umuntu omunderstandayo umuntu okhule naye uyamazi ukuthi umfowabo kanjani so makasho ukuthi hayi no ubhuti wami is on drugs right now maye kanje and ayikho mina into enzoyimamela lapho so sizoyenza ngaleyo ndlela uyabona oyishoyo yena usisi ukuthi ucela ukuthi simkline into engijabulisayo ukuthi at least uvumile ukuthi makabuya seka clean uzomnikeza iroom e1 kwayeke emnikeze neyinye yokuthi ehlale khona naye ama room amabini uzohlala kwenye room and then kwenye room ekwazi ukuthi eqashise naye ubhuti omdala ezokwazi ukuthi eyiphilise ebuyele futhi eyovula isiphaza shop sakhe if ngabe kumele udinga ifunding into kanjalo ukuthi ethenge istock kabusha sizomncedisa kuloko kodwa mase sibuya ku rehab because nayo yasho my brother ukuthi uzolidinga lo sizo lo rehab ngiyacela ke mbukelo wami lapha emakhaya mangabe nawo nenkinga obhekane nayo ni family whether efuna wena personal ungalibali ukuthi usibhalele lapho Jozi Pescope dosiyotosere ungalibali nokuthi usifollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapho ku TikTok na ku Facebook we are Jozi Pescope yonke indawo ungalibali ke mbukelo wami ngikuthandayo ukuthi ucofa subscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakabanye abantu abadinga usizo la ku Jozi Pescope ngiyanthanda nokuphema emakhaya and I'll see you guys on the next episode. Out.